Minister wa biashara na iwanda kaunti ya Meru Reverend Karo Kaberia witi ithurano bia kuthura atongoria boberu thokone ya maua pia kareka tariki 19 mweri wa kenda mwaka yu kereka itakala utirimanite na biashara bathokwe una arombete akari kwithira bakiye ka utongoria bwa gavana Mutuma no ntubwe na mawea Kathumba. Dennis Mugendi na ribotie. Minister wa biashara kaunti ya Meru Reverend Karo Kaberia aria mwana wa kithomo na ontwire Esther Rukunga rungamiri biashara kawuye murega muna atongoria bangi aria murungamiri mushiti muthi mwanda batirimanite na biashara thokone ya Trandena akinya marikiti mushino maua kwaniria na kuthikira maubatu jao burio nya kubatumiria ntuke ithurano bia thoko iji cio ijiri Bwana Yesu asifiwe. Kamu beto kuigwa na tukuandika. Na jonde jakinira gavana wenu onarwe. Na ugana kumenya baba inge benu. Botenga naera shendi na eje yakirwe. Au baito mwere shendi ekongerwa. Ndikira sema oni yenu mno na wakati ulisema haijatengenezwa mzuri ile yao na ndakana na atongeri wenu na bambira. Mteko ngani udura mwara mloi. Ndipo kuona ngia mwara. Tutahakikisha kila mtu anafanyia kazi kwa mahali kuna heshima. Eni na buto komani mutwe. Mtu arumenjerene akaremera. Kithurano kio bakwa ni tariki 19 mweri ni jwa kenda na thoko iji cio ijiri tigwatithanwa o wantu bakathurana kibwao. Atongeria kithurano kiu nakio mukia kuthania muntu ina thiringi. Mwera bomo andikithie na thiringi mukia wetekeria. Thiringi anarare alita wote ire wende. Kuma na nkemi na sio bakwa ni kiringa gavana Mutuma ntwithinkia. Kwa ure kweyete na mbere no ndore mwenyeji kou. Ere mantu akithomo bena roina na tunoina bakuria skuru bamwarimu bange twana ambere tobere atire ibotigeretie arimo akabandika torigarire ngavana ate ore ukara chekelele mbona na alignment bauge tabo batera kiae kiraba kwa batera kiangavana sio na bate kwanda kore ruigo kinchekeire abariterete aba abue enere bokara chekelebo kwete. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o maua, kaunti ya Meru.